Faatalo fatu Taufao la Radio Samoa i le nei fo i tae au, usi mea lau faafonga o talo le asfaraile. Ua aloaia i le sosuinga o siaki o le koviti ai ele i tu ua tunu umamau fai malanga mai i New Zealand. O le masina taluaina failo mai e le malo le tu mai i lalo i le fastful valu i tu la. Mai le fitus fululua i tu la e tatawana fai ai siaki o le koviti lea e tatawana negative ai ele i fai malanga mai. Pei ta ila so nafi failo mai ai le matanga luenga le soifo malo loina. O le ua iai ma le swinga faaopoopo mo se taimi le tu mau. E le o faamalosia ai le suiga mo pasese fai malanga mai atu no e se lau ma le lima. O atu no una ia whainga tau na whaia siaki wa tā ua o PCR test, ma o le ma whai ai o na talia siaki e negative whai unga mai antigen test na whai ai totono le luas fulfai tula ai ele i whai malanga. E ta tau na whaamau e se tasi whai ngā luenga le soifo malo loina, whai ngā luenga i whale talavai, ma tau a au mai whaamau ni ngā tustusia. O le lisi o atunu e se lau ma le lima o lo tu avanoa i ai e le tau whaia PCR test o lo maua umai lunga le upenga ta wha i langi le koviti. Ai mo whai ngā malanga mai le tele o atu mo tu Pasifika le au fiai ma Samoa, e le o yeise swinga le whaatangana na mua i whailo mai, e le o mo o mi ai le tau whaia o pre-departure tests. Ua faanofoesea ma e ono mo lia le tula fono le pagota Aukilani le ana ia faa o lima i se tasi o pagota o lo tinga ina i manuaga tunga. O leo lo so esu e leo ma le vaenga o fale pui pui leo so whainga le nei ana nafi i le to ese i paremoremo i North Shore. I ripoti na vave vao e le au whai ngā luenga le wa whaanofo ese nei, ma le na wha tope atu i le ambulance ana nafi le falemai. Ma i tala le pūlenga le to ese lo tau ma whai nei fo i le au whai ngā luenga ia mauti noa o lo saunga le mu pangota wha apea i mai latou. O le nei wha o manua wa sau wai i nei masina tālua na sau i tua tāla o le wha atupula i o so whainga ia a fia i tangata ngā lulue i to tono to ese. Le e peo na wha mawina le iwa se lau ma le fitu wha o manua i le tausanga tāluai. Mai le minister fa le pui Calvin Davis o lo ngā lulue le matanga luenga ma le uni e tu whaantasia se fuafuanga e wha ITTI o so whainga wha penei. Ua saule polo inga fau ma le City Council a Kalaiesetete i ona tangata whai ngā luenga e ta tawa na whaia umatui pui o le koviti. Lua afe ono se laule o whai ngā luenga o lo la vea i lalo lea wha atonunga. I le mai a faamalosia i le council i le masina tāluai o le wha o ngā le vaccine pass i ona whale. Mai le pulesili tala le tio New Zealand, John Baxingdale, o lo o ngatasi lea ma le so engana whaia ma mawai, o le fitu se fulu ma le tasi pa sene le au whai ngā luenga o lo o langolangoina le malu pui au whale whai ngā luenga. O lo iei tautonunga o se whainga fau o le a malu pui mai iei fo i mai le vairusi le Omicron, ma ele ngatai lai le au whai ngā luenga, ai whaapea sui filfilia, ma tangata lau Tele Kalaiesetete. E alo ia le nei polo inga mai le aso ngafua o le vai aso fau, le aso se fulo Januari lua afe lua sfuma le lua. Silia ma le se fulu ono afe i lātou na Taufao ina le na o le afe lua se lau lima se fulu potu i nofo anga faanofoesea. Ewi ele i anga va apase se mai au se talia i potu na tatala mai ana nafi mo le masino mati ma aperila. Na to a tele lava i lātou ele i manuia le e whaape silia ma le se fulu fa afe. Ele i telen potu whaavano mena nafi ono le tūlanga le mautonu o iai le Omicron. E tusa matala mtanga luengo pisinisi leo lo ngafa manofuanga nei. Ma o le mafua anga fo i lea e tasi na le whaataunu uina i le tatala mai o avano potu faanofoesea. A o loma le kerisimasi. O le aso lua se fulo le masina nei leo lo fuafua e to e tatala mai ai avano mo isi vouchers mo no faanofoesea. Ai i reporti le Herald e na o le afe valu se lau se fulu i lātou wa maua avanoa e no fuanga faanofoesea. Mai potu na faamatu umai ana nafi. Tala muli muli o le tae au? Tele taavale fau taulia le tausanga tāluai, ma o se tasi o mafua anga o le tāpo ni o tua o i mo whainga malanga sa masani o na o ai mo tāwhao ngai atunu umamau. Silia ma le se lau onos fulu lima afe taavale fau taulia o le lua afe luas fultasi. Ma ua alua i lunga i le tolus fulu valu pasene, whaatusa le tausanga i lua afe luas se fulu. Mai whaamaumaunga le se fulu wha pasene o taavale electric ma hybrid. Tala noai taavale fau. O na o le whaatuai o na taunu umai o uta mai atunu umamau mafua el koviti. O se tasi o mafu anga nā luai fo i lunga ma whaataunga mo taavale na wha o ngā mua. A o fesoasoani ai lai whale taavale ma le maketi, ua atili pisi ai ma awala a o faaopoopo le isi se lau wafe mo na tupu, ma o atu ai le whātesi ma le 4 miliona taavale i totono New Zealand. Mai taavale taulia o le lua afe lua tasi, o le tu ainga taavale na tele na whaatau e tangata o le piki apu Ford Ranger. Whaiwa toi matala la Radio Samoa, mo le nei fo i tae au.